Langhin constituency Jaipong Lokhan Bay Patua Klamlong Amar Singh Tisophan vote kerek amai kapaman pon. Jangmi po chiklo ni phaing koi rehinier ni Langhin constituency ke parlo Jaipong Lokhan Bay ronglong BJP pen MP kilik along ka chitoydun abang phu Amar Singh Tisophan vote kerek pi amai kang nipon. Bang Suamay Long Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang EM Billy Mohon Khaklari Lapen Ongdung Jaipong Aradatum Chetongdun Mayalong Kachethan Pon ke MP Haidat Pute Jaipong Aradkar Iason Kiduk Kisungason Anpen Pejok Ponpo Lapen Kachingthurason Towar Pen Chenglok Committee Hall Ahem Anta Pipon Po Pusi CM pen Radphan Lamthe Chakpon BJP aphan Ninkachet pen Congress APHLC ASDC atum Amena Song pen OC Puthot Parogitom ra Inkoi Aradatum BJP a song along Chepa Okdun Rintilo Phuluni pen Mirjeng Hanse report Karbi Daily News Police station Sogaratum sitting room sick di Bandar si non kevangji yang coach pro setiap orang trogan je Narendra Modi akan putot prime minister kapten je akan Yuzumi ke pinji so aja ko ngan so sekarang tanggi apa kong dung abut pen promotion disokan ke haji personal tangok apa nani dekalo aben pinje ba eta kake so ana polling station dame je BJP ban ka pe hai lap je panjalan kum dame ta ki sit sedang lo lapen par da bai inu bai ni IPSLC tum dilak IPSLC tum dame non pintung BJP long gun po lapen an se promotion disokan vote ka pe ong ya phai ong ya pasi halang ni pada cara itu sudah pengen sudah election juga tidak terjadi negara Tuhan milihkan mereka sayang deh klaim yang dia panggil pada cumi itu saya sayang deh klaim dia pasti